Mimi nataka kusema hivi kwa sababu ya runinga. Watu wa Embu ni watu wanapenda amani. Na tumesema leo na kauli moja, mambo ya viongozi kupangia wengine tumekataa hapa Embu County. Na tumesema hatubaduki kutoka kwa serikali. Sisi ni wa serikali hii ya KK, Kenya Kwanza, serikali ya UTA, kwa sababu tulichaguana na kile tunataka ni barabara, ni maji, ni hospitali zetu zitengenezwe, ni watu wapate pesa kwa mfuko. Kwa hivyo hiyo miaka 3 imebaki. Kazi yetu ni kushikilia Mheshimiwa Rais, kushikilia deputy wake Kithure Kindiki, kuhakikisha maendeleo imefika hapa Embu. Tumekubali hivyo watu wa Embu? Tunasema viongozi wale wameanza kuleta vita Embu County na siasa baya ya Embu County. Embu County are peace loving people. Sisi si watu wakuwa tuna hata adabu mbele wageni. Sisi ni watu wangwana. Kwa hivyo muache kutupotosha. Yule ambaye amechoka akae kando, sisi tuendelee na nini? Na kazi. Na tunajua serikali kubwa ya William Ruto iko na mambo mingi inatuletea. Soko tuko na 8 ambazo zinajengwa sasa hivi. Soko 8. Moja ikiwa kubwa sana pale Embu ya 800 million. Sasa tukiambiwa tutoke serikali, ati sijui nani ameguzwa, tutapata ya manufaa kutoka kwenda nje ya serikali kweli? Sasa mimi nataka kuomba watu wa Embu tushikane, na hata kama kuna mahali serikali imekosea tutawakosoa na tutawaambia ni shida. Kama ni shida yake iko wapi? Na jana tumeenda na Mheshimiwa Rais kule level 5, akaongea hata na wagonjwa, akauliza wale wanafanya registration, tukamwelezea shida mahali ziko, na nataka kuwauliza mjiandikishe katika SHA. Na wagi kwandikithia ni motare ciuria icio cokia na ugi, tondu rewa cokia no gukerwa kirio karibaga mundu wanthi pio arariba 300 koguo cokia ciuria akorwo ina ciana cukuru wa ina ciana nyingi urathomikia koguo anakorwo nyomba ya ngoro yethiga tikuonania wina uwezo wa kuriba mbeca nyingi. Ni mwere woguo nirauga nigetha tutige kuthinika ni thibitari na tutige gutindaga wa Jumapili Jumamosi tutindaga arambe cia thibitari. Ukoragwa na mundu arwara gwaku ndurainaina na kiu aribani giaku na muthuri waku na ciana ciaku, nduraribira wa mwana na wa muthuri nawe. Akorwo ni 300, it's 300 for the entire family nima. Sawa sawa. Twina miaka 2 kuma thirikari yatonyire, tutigaretie ngegana miaka 3. Miaka 3 siasa ni kindu kinene muno. Na riu nira ndoreti uguo maundu mathiete na rori uguo maundu mathiete no nora siasa irathie Embu negwo guoya nda tikuoya kindu kingi niguoya riri tungitikira kuma nja ya thirikari miaka 3 murenda tutetere ingi 5 twatere mwaka uria wingi. Ni murenda tutemia miaka 3 Ruto ndu igoro ni rarugamire mbere ya munene wa bururi na riogoro wa barabara cietu na mwira twina barabara ya Kairuri taindi kuturende nginya gaciege athie na mbere kuruta mbeca contractor ikie wira ucio na Mheshimiwa Muturi Mwomboni icio gutusukumite barabara iyo na mwira ogoro wa barabara ya Kithimo kibwe kuthie nginya Kithimo kwa Mheshimiwa na mwira ogoro wa barabara ya mwena wa Kieni, barabara ya mbere north ya mbere south angone kwa ikauma kon barabara icio nie no avote kumuretera barabara icio ni ta mwaro anjage mbeca cia
kaunti ikega na kumuta wira ucio ruri amuona ngenyithia na ngiraga gutonyerera mbara itai na umithio timo ritu kamba bise bara tugatetheke mwiso wa miaka 5 ni mukamboria ciuria mukamboria mwana wa njeri wa okire gukuendia kiama kia UDA na munene wa thiku wa UDA tutethekete ateta ndu wa Embu ngamonia tena mbiriria mbara nake omumbi rutondu ni kwathiire uguo kurathiire na mwana karai marakara manariwa wana mutumia ararakara ni muthuri wake ti mithenya iri ithatu kina tiga marakara uthiite muno kiumia tondu wana ciana ni igwika atia ni ikugia thina riu tuthirie marakara mau ma ngorore cietu tukinamenya atiriri kwina rucio na rucio rwetu ni mai turenda rucio rwetu ni barabara tureka atia rucio turenda manjani metu marete mbeca mbega kawa getu ndengu cietu rucio ni turenda thoko ithire gutumwa na riu tutingikorwo ni turetia maundu mau na tutukinye bandu ba gutura nthoni ati tukaugiriria munene wa bururi shetani ashinde wana tugakorwo turakarite atia Embu tutiana kinya bau bakugiriria muthamaki na turutetwe siasa cia mbara cia kuganiriria cia irumi ni atongoria marenda ture njira ni ningenda kumuthaitha ta mwana siasa uturite miaka mingi siasa ri atujisaidii na hiyo vita joke ni mwereru murona ngirite oguo nyere isorete barabara cia rami Murang'a isorete barabara cia rami Kiambu isorete barabara cia rami Kirinyaga giki kiaba isorete barabara cia rami cietu ciekuta andu a Embu nigetha gutuike twambirie kwirwo tume thirikari-ri ni aria mecoretie rami twikare ringi miaka 3 tutakuona umithio shetani ashindwe ndio nikuo tutaya andu tutia ciara then ni tutige gutonyererwa mbara itakareta umithio na ningienda kumoria marakara mathire mbara ithire miaka yatigare 3 tutafikire kiothe tungivota gutava nimukombetekeria ndabe mwiso wa miaka 5 ningaoka ni mwire andu wakwa bikite ona na thirikari nene ikite ona kungikambira mutiega ni rutukie kwingi bindeo ningamuthikiriria kuringana na wira uria tugakorwo turutiritwo no ati thai no ni kumbira nyume thirikari-ri aikabonama iyo mbathi ninarega kumitwa ai nimeka atia na nirarega tondu nirona tuthiite kuigua opposition nina ndise siasa cia opposition na tonyire na thirikari ya Kibaki ya Uhuru na riu ni ya Ruto opposition itembega na tiga ni mwene kava gutuika muvati thirikari-ri gwe gutuika officer opposition ni mwegua tondu opposition ndi umithio ni negenerete na riu niona kuni kutukire twenegenerete ni mukunyitirira ni mukumbetekeria ndute wira ucio oniaina njara pai andu akwa na kuma muthi turera atongoria aria marabanga andu akuganiriria mathikore nginya makanithani nginya tukaugiriria munene wa bururi ati twi njambakari turamera matige mitugo micuku na makorege siasa matige mitugo micuku makore kindu ye siasa. Politics is about maturity, good people. Na nakoro kwe kundu kuvetie niturauga kuria kuvetie na gukarekebishwa nitwegusanira andu wakwa nigia kuguru kuu nimukumbetekeria nyingi na mbere gutaka wana mukaugiriria mweugiririai
mwarwa njage ni ngai wakwa na wira wakwa. Sawa sawa. Asanteni sana, ngai wa moya murathime. Tuko na